Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu luomba Mwenyezi Mungu ike nganyi wanono mshilwa wanono hu hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijali heri na baraka na onono na siha. Mwenyezi Mungu yaripwene shari shahu wanadamu wapeu. Mwenyezi Mungu ajali kumalani ikao waluwa na wakomoronsi pia ya wahifadhi ya hifadhi haukangarjo ya ukaya kabati utuna kusa kabati utuna dhambi na wenji wasubutio wakafirisha wandu waduwaza ya ukaya ye mwenye ukafirisha mru Mwenyezi Mungu bahata Mwenyezi Mungu hazamba habayede mwenye hukuma shati mwanadamu. Wa alaikum salam, bonjour Famadi, wa alaikum salam Abu Ibtisam, wa alaikum salam Dhakir, wa alaikum salam Mama Mihan. Mwenyezi Mungu alipone shari shahu wanadamu wapeu wajirondo wapeu wajirondo watuvadabu wadiwaza ya ukaya yapa emoma Mwenyezi Mungu ya zamba haumtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambari pulane sheo rifedhe hilane wakati kaunga mono wanadamu wenji wandumaduhazi waluharuma zerezo watuna hatamba binadamu itoka yonti ya upasheo na ufedhehi na bala warwa unduduhazi wa age de 60 ans endao watu ufikile maudi ya hao. Mwenyezi Mungu narnike taufiki yarnike mwiso mwema ya jailer ki wanadamu wa ukuzizana na haina mwanadamu isilamu ikao ya joka urongo yambe kalima ya jwe ya ukaya hopwashe utinjema uhamba makalima mazuro tinjema haukaya winji wa hanyu mzaya nganye na wana gamlelao na hii hamakalima maziro muyambao mto ujua ya ukaya izomambao zinu tarehi joba kibanu haukaka bati haki ya mwanadamu udeyo upomaha ufedheyo uposheo wallahi nja amini ukaya izomtume hazamba nana wenji wajidayo wa alaikum salam siti hasani ya ukaya ngarida iyo haki na rifedhehi uposheo garda iyo haki na ritune banga sina haki garda iyo haki wallahi mtume kajazamba ya ukaya hainu udayo haki ya fedhehi ya posheo hewe hewe antuka banunga wasi wawika usi kardoli wemba dunia inu wakati kanga joka ya des moments qu'il pleut qu'il neige on est là on peut pas être là. Wa alaikum salam naida courageuse ngasi banu karina ukaya yabo haina mna kafar na mna bobobo wa heze rezo sosio uke bazia wa alaikum salam upasho na ufedhe ikawandu wauna na mato kwa mato mruka na ulia horenga mru le shishio ya lipuwe hau ya renge mbuwe ya ikaze manyo hau ya poe pande ja vampire izonga mlongozo wanadamu ikawa jitakabarisha hao walu haruma zerezo ambayo izo wanza. Wa alaikum salam Abkaria, wa alaikum salam Swahiba rambia ukaya hupashe utsinjema sha wanadamu ntipiati sawa rani jajarma ze suje wanadamu ntipiati sawa ngabo wari yao hufa. Wa alaikum salam Muhammad mzache fundwa ngabo wari yao hufa ngabo walo wahara hufa ngabo walo wahara na mabanji. Wa alaikum salam tetwa shamimi tura mwikado na kansevan raili ngamjo ya ukaya ngamjo lawa wale wakati njoka ula wansina ulawa wala halaka almauti ngeto près de nous. Y a pas le moment que je vais avoir peur à un cafard qui va monter dans un live de m'attaquer, de m'insulter pour rien. Oui, min tun irshad wallahi na Mwenyezi Mungu
Ok, on va parler en privé. Wallahi na mnyezi mwalaikum salamu mzo hangu mze militaire. Watukufu ngamjo harumaze sujet parce que j'ai pas de temps. Ntina wakati. Shanga mambo masikini wanadamu wadongo udeziwa. Ikawa walo Faransa da wanadamu wano. Watu ujwa ya ukaya. Ye défense ya mwanadamu do urawe sharafashahe. Ya onesi ya ukaya. Je suis prêt à quitter ce bas monde s'il s'agit de rentrer dans ma dignité et ma personnalité. Wandu kwa zingarwao ni wandu ikawa walo wahara. Shasu wasaya yo ujori zingara hata njarma vi prive mrugu joka hule sho wakati mbajomba hatisha mrugu jompuale shisho hau yambua ya kanegada hau ya deforme he visage mrende prizo garenda uharumu esuji ya hatu Nyezi munaniki khatima njema shangara ba uhewe ni wanadamu mfedhe hiyo mpua usheo na bonga nyoruma duhazi wanruma baba mtouye loka ya upasho tsinjema gamjo parisa wanadamu ikao wajodo mkorijeni na rende harumo sujet haukanga wanadamu walo haruma rezo sosio rangu TikTok rangu Facebook wafikiri kaba nupashewo hobuwaze telefoni wa kenso do pashewo na ufevehi ngwa hunrao ajiro soma mnyezi mgu wallahi kaba tsunro ajiro shanga mjodo parisa makaseti wima alaikum salam shaheni ujonja mrunai mruhambatish mrungu jombu wa mwanya vanu hamanyu ya puwa inuswaf rono jola pertendo saspure mrende prizo mru ya bakishe na mwanya wa zozo harumaze suraya haukanga fedhe hila nao garpula nao shewo kabatu ustehika woi hiyo mhuangu woi mzeo hangu woi jau shanga mfedhe hilano mdiwa za ukahonde mala nwahi ambanu kwamba reglement de compte mratungu henda nzani baha fuma hewe kardo fikir garenda harumaze suje za hatu Eya kana kili haile wambabi hau haishi ambabi hauka wanadamu wenji wala rumaze rezo ramazababi lan rumaduhazi kwa tina hata mba animbafiki lantiti ya ukaya hopashe una upua mrushe una ufedhe himru ya demo maga mjo paso wanadamu ikao waturukia dunia miti turukia dunia. Moi je sais que tout ce que je dis il y a des moments que je vais avoir un règlement de compte. Moi je sais que tout ce que je dis il y a des moments ikao nga mjo ulowa alors que mon cœur tinikero hoyangu mnyezi mungu. Watukufu garjo harma ezi sujet garjo jarma sujet hatu ye sujet hinlirangu ye sujet lenu manam shohatu yaboga manzunambi wanama wanzuani ukaya ye sujet hemma oremi uzamba ye sujet hem gazi jami uzamba ye sujet hem malimi uzamba leo ye sujet manam shemzuani wangna wadu wabuwa wadu amba batani na mafiti ukaya tout ce que je dis mikado la ze sujet nkozamba bano zinji zaho wangazi jawarando nae yesu jialo ya mwanamshe mzuani ya pwama ya wekati zamba banu mbuha ni makababa ni mabibi mkobwa ze live je n'ai rien à foutre avec vous hein. Ni huabe zahem gazija ni huabe zahem mzuani muhabe zahem maori muhabe zahem mali yesu jialo ya mwanamshe mzuani ya bongo jone mabibi ni makababa wonu wabwe ze live turam si vous ouvrez kambwa ze live zahanyu je n'ai rien à foutre kabati mbaju konfanya tamazi na ni mkwambo kayo non oui je créais rien ils ont namba udizon kohamba watukufu lumabia ni ukaya raharja jarmu sujet ya konseri ya basha mzeji baba umra ya waturam basha mzeji baba muruni yuikao na zalhani hana lelesheha rulone makazi ya hatu maturamu ya loyabo garimdalikao ni haruma torabu ijuka ukale 6 Desembre ikawe torabu iyo garlalikao haina mjira parorongoli abantu hamajilisi na haina mjira parorongoli abantu harongoza mikonsi ya miji na haina mji raparorongoli abantu hanjema zaeze torabu ne majilisi ikawe si ufanye miraya hatu ngojo hujabwa na mzibwana haukanga joka hasonsi pia mi ukaba ni murongole ya emiji ya hatu ikao karjale wa gouvernement wala karjale wa gouvernement za mikowani wala karjale wa daula irangali shaye zent emiji ya hatu surengeza hasi majevelo Faransa heze ngol kufanya za activité za emiji ya hatu za heze torabu neze majilis garimparau ni le 6 Décembre inshallah harumwe la sali ya magala rijari himilie zentsabu ya torabu ya humra ya mzeji baba muroni haziranzor zifanye bade pare imenyeha himajinga elelao
wanadamu wengi gwa sufre hovira umlako tsi harma tranquillité gar paro wanadamu tsi pia wamba kwamba obligation ntina shitani oblige mnu shitani oblige haina mjina urongolea ha publicité gam oblige mjiwa wa participe haina majilisi kao yafanyisha bonjour hawa na yarongole kanga mjijua mijiminji na rongo wanajana fanya interview garjo bihaze bahasha ze bendoneri mparticipe haukaya zauliwa duniani emijia hatu si karloli wa daula warifanyi wasi hawasi usiujifanyia gam force gam oblige wala gam supplie haina manadamu lohunu faransa nikao rongole mijihani ransa ruho ramajilis mparticipe haruma ezensabuho za hobasha ranzonde la rengezo mrawa hatu Garimparao harme saliama galo hunu Marseille le 6 décembre rende la participe rewalo hule Roi Huja garma benyo kaya hen na participe yaje nele fumvula hae. Merci beaucoup M Jambae haini mrikao na ndogoza privé ilin passa za coordonnées haini mla participe lewe turamu do ulozo wakati kao mimi do kolongole mijia hanyo do kotoaze pibuza hanyo reza shuhuli reza majilisi reza tarabu ngamjijwa nyimijika za vidongizo yapo yabona ngule ungarma benya ukaya et participation ya hanyo gyo très important rosoni mwa zerongoza mendele za humra wabesha mparticipe mjiharme tarabu hau heni tujuka huja na tori para participe boom watukufu gamfikrukai message wanruwa ishia gatsojodo repete nyezi mujo mtukuzani mwambieni ukaya haina mrunda amiri lambulana ganjombeshe ya wanjomdi waza na ni kontakta ukaya zebendoneriza hanyu gizo très important deja ngamina zebendoneri banu gamjwandi sozitoa haukaya za hunduniani nando libana hunduniani eze njema jendera libane akhira mnyezi mgarjaleyo gamjo harma ye sujet ni abdaobanu ni sujet mwana mshemzwani kao vous les malfaiteurs et les calboches, c'est à votre problème. À chaque fois quand je parle, moi, s'il s'agit d'un sujet de Mgazidja, je parle. S'il s'agit d'un sujet de Moélien, je parle. S'il s'agit d'un sujet de Maoré, je parle. S'il s'agit d'un sujet d'Anjouane, je parle. Yawaba Sabadanga Mambo. Gajom Kinshabu Himakaba Wana Mabibi. Wandabwe Zela Vandi Sondia, je m'en fous. À la fois, ma Koulimba. Mkwaba Ukaya, tout l'amour à la polémique, n'importe quoi. Zinji Muzamba ban. Là j'attends parce que ça se pourrait voir ma bibi na makababa. Nous si yawa ishiando, nous si ma fantôme yawa njabanzwani pia. Ben de problème ya hanyo. Nous si ma kababa alors ma ze live. Wanzwani dani boule live ou adon attaque. Je m'en fous. Je crie parce que je vais. Je suis pas une femme. Je suis un mec. J'ai le droit à crier, à parler comme je veux. Je m'en fous. Il est comme ça. S'il s'agit de parler ce sujet, on va parler, on va crier et de vous dire d'arrêter. Voyez la différence, il y a Turam face à face. Voyez la différence, il y a Turam dans les lives. C'est lui qui me voit face à face, il voit Turam souriant. C'est lui qui voit Turam sur les lives, il voit Turam agressive. Agressive. Yevanu Wutsuka Mas. C'est ça. C'est lui qui va me voir dans les lives va dire putain, il est comment? Mais c'est lui qui va me voir en face, il va voir que vraiment lui, c'est quelqu'un. Lui, il est gentil. Mais vous, les Kadbo, j'ai pas besoin de vous. Watukufu ngarijao haruma et sujet. Mwanyanyasi maore mgazija. Hauke metisa jingio. Ngaboye maore mzwani, metis. Gaboye maore mgazija, metis. Gasina mwaname mgazija, maore. Yalula mwanam shohatu mzwani. Ye mwaname mgazija wadanike mwanam shewai zekirtasi. Yedi amnika zekirtasi. Ikawa wazaya wanaranguma yoti. Imaisha hao ya kawenda. Imanamewe haka na entreprise wa hae. Haka ufanya hazi ya mabrike etusa ama yoti. Mrumsha ya jamabia ya ukaya na rende Faransa. Haji hata deze mrumsha ma yoti.
hunu Faransa deno wana hado hujajayo waona emrumshahe mwambia ya ukaya vomie uje ubakida wenami vomie jerke wadzima hunu ransi iho maore mrumama boka hunu gamliwanro gamina zina fasi zangu koma wanzo njenu hangali habeka kujaja ngoyaboni funguwe emwana mmemaore mgazija woi hakanze mwana mrumshahe mzuani ika oblige ya huze chantier shahae ya shuhulize maore hula nzuani hula mayoti ya jangare mrumshahe hajangare mrumshahe wakahunu hata emanyanyahe mrumshahe haka nzuani demwanasho he mrumshahe henzahe mayoti hajaba kimayoti hata hajahamambia woi ya ukaya ibidi mfanye namna nje iho Faransa woi mwana mgazi ja maore ya lule mwana mshemzuani hamambia ukaya bonga mwedo mimi na tsahe nzia nrege mwanyanyi ho ujahono hadeplase mwana woi maore mgazija haranse mrumshahe mzuani hunu Faransa no wana habaga msona renge mwanasho waho hasima yote hedi hafanye mikarakara ya ukaya woi maore mgazija habila harmaze pisti hashindi ha eshape mzazi alawi ya manyo joni haukaya mzazi alawi ya manyo joni woi de gendarmes spéciali uloma yote uko usihema clandestin watipashie haukaya henda kanso aeroport hado tunda ye mgazija huye mzuani yanzu ya pashie shahashindi hakawa mzazi alawi ya hasi abu hende hahundunzia na negociation shiwina jana habalia ye mrumshe wa hemanyanya emrumsha hemanyanya we mzuani pur emrumsha ye mzuani hasihula hende harenge hasiabu hende harenge manyanya mrumshahe hafanya namna na taratibu hata pièce d'identité hambiti hula wa wasuluhu Faransa kwa jafanya même pas un mois wa wasuluhu Faransa wajabu andisa wana problemu dene mrumshaha emrumshahe ngumrongozonayi gumtrete gena makalima madziro finalement 2 mois 3 mois ola manashe wahe hambiye mwanyanya ukaya emrumaho c'est qui m'appelle bouche hambiye mwanyanya ukaya emrumaho hani viole mayoti n'importe quoi arrête de m'appeler. N'importe quoi. Hasihiyabo nabala wakati warejiendare ngimanyanya hula mayoti wajazao hunu Faransa ya mbitsa hula uide mrumme mgazi jamaore hambala ujahunu uwandisa wana problem dene mrumshi gumtabisho gumlongoze shuje wili chidofikiruka etabiani hiya no anashwa ngazija Maître. N'importe quoi avec les appels fantômes. Yija, ola mrumshahi hadi somshanje ya bonyo wanashwa kwa nzuani, surunguzo wanaswangazija zuarendao, surunguzo wanashwa kwa mauri zuarendao, surunguzo wanashwa kwa mali zuarendao. Da hilo ngari mlongoza oni. Wetsi ubinadamu tidofikiri ni twabia ya heya no wanashwa hatu basi wangazija hadi sotabishe mrumaha ya manzi zamnika kirtas hadi sotabishe mrumaha ya mfanyia maisha ya zadena hadi sotabishe mrumaha ya fanya hébergement ya fanya tout ce qu'il faut mariage ya mbia unu Faransa yardi ya sihenda renge mwanashwa mwanamshe ujahunu yija ula mwanashwa henda mbie mwanyanya ukaya emrumaho hane viole n'importe quoi une femme comme toi on a 28 ans comment mwana majuka hubwe mabaja ya hukensi zamvu banyinyi hama banuganyama na demwa la hitima mwana mshendu ya juko kubalia bule mabaja zamvu ekahalala nao dabo ya kubalia hudragi wa kubali bo cinéma une grande dame comme toi âge de 28 ans t'es mineur ou quoi shahani mruhaelewa ukaya yo complot wanzo debarase mrumahao bambe senga una mwaname mzuani yanzu jahulole hujahubatse mrumahao wadisomtabisha rangu ya hurengea hare ahurengea ubiya Faransa na unuwana hasiya buhenda renge mwanashowa ye mrumahao hanabia ni pare tihu para rawe bu mwanamshe re mwanashowa ima hadisi nadisi mme mwanashowa kajashira njibu hata swala zima timwambia timshangaza saba mituram tête prête ni tsahema zarifu ni pare mrumaha rija hunu Marseille jeri some hitima
ya mazarifu atimizi kume. Sikanza usome komantere ho shantu isoma. Mazarifu kume, ngawe pre, ndrege mazarifu, ni pare mruma he manyanyu. Ne mrumsha. Wajua keti wana some hitima. Ngawe pre, ula mwanamshi habegi. Ula mwanamshi habegi. Tirambo kaya quelque chose qui cloche. Mru haramba ukaya, ula hakanza jidubarasi ne mruma he. Mgazi jamara, iko obligatoire ya pihe mwana shuwahe, ili ya mtuara ma problem. Izo mina kanza na behinda. Nyezi Mungu narpene sharsha huwa nadamu wapeo. Nyezi Mungu narpene sharsha huwa nadamu wapeo. Nana wanawashi wachanfu. Iko mwanamshi hamada we mzuani. Utolo liaze njema warelo. Lui là, qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi je... Nyezi Mungu naruniki khatima njema. Yija, ola mrumshe. Mrumsha haelekan manamia hiri. Manamshe mzuani. Habasha ntsumtaha. Ewa. Yaboka wone saka hu prepare. Ubala uja hunu faransa. Dawena owana haho. Nemanya nyoho je utomruma. Shangu na beka kutsumta. Sa kutu juste hunrukaya. Ya justification. Ya hemanya nyoho ya kaze mruma. Mruma honrabo. Ya ukakanza mviole ila ya nrabo. Da hinkarima bien nyon aswa tuwa nzuani. Si de Fkirukaya, la plupart de vous, vous êtes vraiment des fidèles plus que le sort de Ngazija. Si de Fkirukaya, n'y ma fidèle rana Ngazija. Alors que vous êtes pareil. Njahia hunu na hula. Et quand Gabwadjo Kanza dit du semu, Mbouana la vous fantomo hanyu, Mabegara teke tiramu, tiramu cherche des problèmes. De quoi? Bon, tchafoneda. Yutwa bien hin. Si par ufanya sujet banya mzadze maore mzuani. Gamwishila nyoti pia tizamba banu. Ye sujet tifanya banu. Halolwa ni mwana mgazija. Gamwishila nyoti pia. Ye mzadze uo, ye mwana he ye mhuu. Hakana quel âge? 29 ans. Ye mwana he mzadze uo. Mzuani uo. Ne mgazija. Wakani mwana hao mhuu 29 ans mwana mme. Ye mzadze gajakanzi mwana he yaro he dado fanya hazi. Wala yaro hida fanyi ba formation na woma na yazala hunu faransa. Finalement gabo usiku emana mme ulone 29 emana wamzaze hakanza viole mwana mshwahi wa 11 mbaba haka fijo hambie mrumshoka ya wei kijabida baki undahoni na roho hida yatsahe nyumba wajiri. Oh comme je vous bloque, j'ai intérêt à assumer ok t'es qui toi tu dis non moi. J'assume tout ce que je dis. Parce que le sujet, Zawanga jamais Ouzamba, c'est un sujet. Il va m'assumer qui va oser de me rapprocher. Qui va oser de venir là. Je vais les manger. N'importe quoi que tu assumes ce que je dis. On a choix de chanf. N'importe quoi. Il me gazidja soumrongoza, il me mali soumrongoza. Bah, il m'a n'a m'chem zouani ou, si ça va nous comme chez les hauts. Ye mwana hao ani yo couple mzwane na mgazija ye mwana hao ye mwa kanza viole mwana shwa ye mtite mwana mshwa da he mrumme haro henda hundu mzatse ngobo jungu le modene mwana mme tizaba ba nous ça fait longtemps c'est en 2023 si yambe sujet ngweshele obo papa hao si yamba banu da he sujet bona irongwa mzatse akanza ndi ya jangamizi Tinyimadi c'est qui cette dame vous voyez Hunyimadi. Tu mets la haine entre nous. Tu mets entre nous. Tu sais pas, Yunir m'a dit. Tu vois, regarde cette femme-là. Il veut de m'insulter. Il veut de m'insulter. Pour rien. Comme si je parlais à elle. Je te le jure au nom d'Allah. Je respecte à toutes les femmes. Jamais d'insulter une femme. Mais je vais essayer. Il chance un joker unique. Je vais voir ton compte et tout le monde va voir la femme qui m'a insulté. Jamais de t'insulter. Mais je vais cliquer comme ça et voir la femme qui m'a insulté. Merci beaucoup. En tout cas, et quand on a une famille, cette femme, elle est venue m'insulter pour rien. Comme si
j'insulte les gens alors que Mourongozem Gazidja, Mourongozem Zouane, Mourongozem Maori. Cette femme a rentré de m'insulter pour rien. Nous sommes bloqués, Gamomoti Yabo. Changamambioni famille Hai. Nanouana Umahai. Et que Madame Cheoui. J'ai montré son visage. Wakomori Pia Wamono. Je ne peux pas l'insulter. Mais le monde va la voir. Parce que Njamdeya, je manque respect à personne. Gamambu Warendo Zenaï Wazie Warenti. Muhabezahem Zouani. Sabezahem Gazidja. Sabezahem Maori. Sabezahem Umali. Si t'es une femme, monte dans mon live et parle à haute voix de m'insulter comme tu m'as insulté. Mais je te le jure, avec l'éducation que j'ai déjà eue, Nanikon Wanzaya, tu n'as vous insulté. Je vais assumer ce que je vais faire. Et quand on a mon maha, on a mjumbaha, on a mbabaha, on a la femme qui m'a insulté dans mes pages. Je vais afficher ton visage pour te donner l'éducation. Et pour t'expliquer ce que ça veut dire, éducation. Continue à m'insulter, continue de dire ce que tu veux, mais je jure que je ne peux pas t'insulter. Tu vois, Ari, elle va faire sur mes réseaux. Je suis quelqu'un de réseaux sociaux. Et le monde entier sait que j'ai rien à te rapprocher. Merci beaucoup. On continue le combat, ça va se savoir. Je sais que je t'ai rien fait, tu es là, tu m'attaques, tu m'insultes pour rien. Je ne sais pas si Wem Gazidja, Wem Maori, Wem Zouane, Wem Mali, on va voir. Si je suis quelqu'un vraiment insolent, j'aurai tête sous Azengo et je les rentre dans ton slip, mais je ne peux pas faire ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je ne peux pas lire, je sais lire. Ok? Si j'étais insolent, je vais rentrer dans ton truc comme les autres. Je vais rentrer dans ton truc. Je ne peux pas faire ça. J'accepte Tinimadi. Merci. Tu vois, Ari vient. Tu veux que je vais où? Vous voyez, cette femme me dit qu'elle vient. De combattre avec toi. De me battre avec toi. Subhanallah. Non, tu ram, ignorez-la. Ignorez-la ou tu me bloques. Mrensi, il y a commente, il y a des... Non, non, m'lati bloqué. M'lati bloqué, m'ti bloqué, s'il vous plaît. Nyezim gunarni ki khatima djema, ikawo tifanya message ban en 2023. En 2023, ya mzadze mzuani ya lulwani mgazija, ikao hapuama, ya mzadze wakanza jisuicide, bandari longoa, mnyezi mgu hamvukisha bokaya kuturufa, da hingarambio mana mshewoi, ikao hato harede mrumahenai, lene mana shewahe, mrumahe wa ima ore mgazija ya mrenga, ujahunu Faransa, rae rowana, yenda ya rengi mana shewahe ujahunu Faransa, Yajaya kaushie mrumme, yadisotabishe mrumme, finalement abasar zambao, abasari zambao, abasari zilongoao. E mwanamshe hasi abo hambie mwanyanya ukaya, e mrumaho hani viole. Subhanallah. E mrumaho wakati ya kaujaja nifanyo msafara, hani viole. Si hadisi da mine mwanamshe woi, yarengwa ujahunu. Kajashida ya njibu hata kalima zima harume masuala na muzisa. Kajashinda. Nyezi munalpone shari, shahuwa na washi wachanfu. Ikao kwa tulule ya uka ngona na umahao. Kwa tulule ya ukaya ngona waluzao. Shama namshi hamadoi, ya oze, ya take mrumaha, ya toa mrumaha, ya jafanye komple ukaya mrumaha ya viole manashoa. Na yu hadisi ya nrabo, oui bonjour Fanny, yu hadisi ya nrabo. Bainga rwambia ubu manamshwa kumzuani, izo kazi jahumerite. Izo kazi jahumerite, shazi humerite. Parce que tu as devenu vraiment une femme profiteuse. C'est que tu as fait à ton mari, le papa de tes enfants. Usubuti umfanye plan, na compris ukaya halala ne manyashoa. Et que manashoa dizo halala ne mrumaha. Pourquoi yaka ubuwe mabaja? Pourquoi yaka ubuwa? Pourquoi yaka accepter? Kabana mrika wa uko ukubali hahelo. Yeka ani comme ça. Daika humbihi hata.
ye kama namsha baima baja habaya ye kama namsha haferme wila yana bonjour Mwenyezi Mungu nanike hatima njema yalinike mwiso mwema mwanamsho hakumzuani ujo ya ukaya huwasulimanga ya ubeha de mruma hao maore mgazija yede abehe mwanasho waho uja hunu Faransa eske zilibo do uja ukaze mruma hao rabo eske nganyi prene hitima bango ja usome hauke mruma hao ngepre ya some hitima ngepre simambia ni kamtu subuti majideside e mwanasho hao gubege katso subuti ya justifika izo kwela la denami shangu pohula ngondo hula izo wanjibu wa mrumshe ngwambo ukaya shansumtsa oui mahaba yo jwa uhisa s'arrive mahaba yo jwa uhisa shay pourquoi m'a préparé complet comme quoi à violer mwanyanyo pourquoi karikara vira kawana damu massage radio jwa ukaya garjo hufanga garjo rantse dunia ino radio jwa ukaya hunurika ya karna hunurika ya garjo lao s'il vous plaît yemzade ola henu mrunanje s'il vous plaît yemzade akaonde ya manzomranje parce que déjà bloqué je veux quelqu'un de rentre de me yani capturer le profil parce que je pensais que Nsujwa Katsuaït s'est capturé parce que je veux voir le visage de la fille qui m'a insulté pour rien. Mwenyezi Mungu narnike hatima njema, Mwenyezi Mungu narnike musomema, Mwenyezi Mungu arjalie ndo jua, njema rara ndo haukawa ujilolonuo. Ni wanawashi wa Komori, silsa jida ni wangazija, nana ni wanzuani, nana ni wamali, nika mjinjema marendwa, nika mjinjema marendwa, nika mweli wa yaukaya zinu kazirendwa, ngamdiwa zao zenjema marendwa, mrumengu deplasi ya hudenge ujangunu Faransa, hujaba hum fute la paix, hum fanya mapieji, hum rati wadeza hudua za kamnyezi Mungu kado homoliva. Regardez cette femme, elle vient de m'insulter alors qu'elle a beaucoup de vidéos. Tu vois, une femme comme elle qui m'insultait pour rien, Yeti Mloulona contre fantôme, mais il vient de me menacer, de m'attaquer pour rien. Et je famille a ekati répondre d'une manière vraiment mastehi. Gwadjaba tulamwa pour mwana tusheo. Yeka haini mrungena e wahahe. Hajiroba ngweni ngufanyo mafita jangu feve wanaume. Merci beaucoup. Wanaume bani wanaume ahe. No répondre mjaba tulamu mjewir. Chatsi mruma lezi jamais. Shawallah. Il va m'insulter, hein. Parce que je sais que dès que il a son compte, il a osé de m'insulter. Yabokana onanzuro hobu alevu yandeye. Chatsi dezi wani wenji. Sataki wani wenji. Sifanya montaji zinji. Sheponjo kwanza na benzima. Wakumori wa jumla mbua wadojua eba ne mzade mrabidi ya mlole mzade hindre emzade ya juste himru mahe o mzade hindre emzade ujue sharafa shamru mshehindre au kawinjwa hatu ngarija ukatujue sharafa shamru ka wei hastahiki yake mrumshe wei hastahiki yake mlewa wei hastahiki ya konziani wei hastahiki ya bakarma zerezo ya dodunga batani na mwono YouTube ugwajondunga, Facebook ugwandunga, ugwajondunge. Mwesheleye kati one sasa suraza manam shewoi. Je sais qu'elle va m'insulter, mais c'est rien. Mais je sais qu'elle ne peut pas oser devenir. Parce que quand je parle, je respecte. Mais une femme qui va oser devenir, de me faire ça et ça et ça, wallahi, je vais l'arranger. Amjujo kana imani unde yekakani udziza. Olewa. Chara manamera manam shojouja ta touché ma peau, je vais arranger, je vais dénigrer le visage, on redona kangena zibaho. Yomba biyombu na kirat. Ye imani nge kaya haruma, hohamba retside, shayo ujoja karibu, mruka na ulinda komelo, mrujo komi en première. Mnyezi munarnike khatima njema. Mnyezi munarnike musomema. En plus, il y a des commentaires que c'est une femme voilée, tu vois. Subhanallah. Ya Rabbi. Eba nusuana da muhiri. Eba nusuana da muhiri. Umrutoga connaissent njema za mrumme. Nadia Ibra, si tu veux m'insulter, tu peux m'insulter aussi. Hein. Ça, on dit ça. Si tu veux m'insulter, vas-y. Vous pouvez faire un groupe de m'insulter si tu veux. Ok? Ça dit ça. Ça dit ça. Si tu veux la rejoindre de m'insulter, vas-y. Nimruna kura zilwa. Mais l'important c'est que je suis tranquille. Ok? Nyezi munar poneshar.
le ora jahar moi sujet hema na mshemzoni ya poma voibura ma fantôme na ma bibi au matak alors que je parle à les femmes de Wangazija la plupart à chaque fois au quoi de Java non attaque Shawin Johanny Gamzone, vous êtes qui à vrai dire? Mimi Sinabidin Rongoza, vous avez quoi à vrai dire? Vous avez des diamants? Il y a la tuef. Nyezimuna ki khatima njema. Et pas nous arrêter ya Rabbi. Et pas nous arrêter. Yem Gazija Sewamba, yem Zwane Garabon comme Jomo. Gagné dans le Goyil. Et pas nous arrêter. Heni madame so joindre ta santé bande madame sem cham fuzi fanyo. Watu respectant Roma hao. Watu mpanga Roma hao. Wadu di santo ma visé. Shaina madame so wali okaya zinka zirendo. Madame me ya hurenge ujamanga. Madame me ya hurenge wana uja Faransa. Madame me ya renge manyanyi uja Faransa. Wa mérite ya redo njema. Haini madame sheka u resante. Gujwa ba okaya vreme madame so witi manadamu. Gujwa jibiwa. Changojo honra les cafards et les bibi. Wajiba notre une réalité, une vérité comme quoi, oui. Et moi, je me suis dit, naïka, ou wachanfo. Ou que la plupart, on a choisi ma vision de un cheka, infidèle. Alonso, tu dis mon frère, oui, de temps en temps. Et quand vous concerne, dis à la famille que Turam, il est là, il n'a pas parlé à cette femme, il m'a attaqué, il m'a insulté pour rien. Quand je réponds, je ne peux pas la répondre de manière vraiment ou Djewil. Shangan je publie sur la zone abokawi hande yabasi. Nyezungu de mwenye ujoliba. Aukawo manam shelea. Aukaya mintina ule wamji. Misidoria. Et kado hufa. Là je suis prêt. Et kado frente là je suis prêt. À la fou, mon frère Alonso, que mon frère, gawe parmi ma fan watura makoni dungaku. T'es là tu me suis. Ambia. Sinamdeya, shawanadam gwajojo kede manam shem Djewil, yambo hatli ya voile, goudongo disitil hadjahade ya manam mahe pour rien. J'ai jamais de la insulter. J'ai pas eu l'éducation d'insulter une femme. Shawandou gwajo uju okaya handeya. À la femme de Zinikando, nyezimgu jabar, daiwa eche. Wondo njom nikazo. Bamjuzini nyezimgu. Ezo njwanzi ahinga. E manam shoyi handeya bure. Hanrende madzi. Han insulte ze suronda zinu sha wede mwenye uliba yode insulte ya hangu wede mwenye uliba Mwenyezi Mungu rilinde haukaya gamfikira ukaye mwenye zilibwa Mwenyezi Mungu mwenye zilibwa Mwenyezi Mungu tsindami na ingari mwambia ni mja santo mavize na mreto uchamfu mdokubali njema mwarendwa na mreto uchamfu mdokubali njema mwarendwa manamshe uchijore de mrumaho na hii mrume ya hurenga ujamanga mrume ya renge manyanyuho mjemu mkazenda bukari halalane manashe waho manashe wakatushida jujustifie bada timvumbulia hitima habege Mwenyezi Mungu nanike hatima njema wanashwa kwa nzuani wanashwa kwa Ngazija haswa soda nzuani au kama namshu yafanya zinwe mzuani zihurisa. C'est pas bien ce que tu as fait avec ta famille. On doit bakari kutumanza. Moi de me préparer plan et wa hukanza ubale uja hunu Faransa. Oyi mwanamme maore Mngazija ya hurenda njema wa mrantize hazia ya kanyoma yoti ya sayabo ya kana entreprise ya fanya mabriki ya bandoni ya hudunga uja hunu Faransa ukahuja umpwahweda umvulizi ukahuja umpwahweda umvulizi. Est-ce que vous binadamu? Est-ce que vous silamu? Eba numdua zaka hunuri janga jolawa. Est-ce que c'est normal? Wetsu binadamu. Yabobo anasho hangu. Nusiani wanzuani. Msinifikirie nai parce que je parle comme ça à les femmes de wanasho Ngazija normali nuwa maole. Yabobo manamshe mzuani wafanya zanugozino. Upamaha wallahi ngojolibwa nane mrume reka mzuani do uju ya hulole reka Mngazija do uju ya hulole ngujo hupinise hauka Mwenyezi Mungu kadoho moliba Mwenyezi Mungu guliba hon duniani zevuzahi madame woi ya hurenga hunika kirtas ya hudeplace uja hunu Faransa wamlatize hazia ina entreprise ya renga ya ihuza ya jeya hangari ya hunu Faransa ya saya bwenda rengi manyanyuho mayoti ambala uja hunu yezili bado jamu mpati ya ibu mwambia kanza huviole wa alaikum salam Ustadhi Bashir
Yezili bado wasulu unufaransa useya budomba ukaya hakanzala lene mwanashe waho ema ay halala ne mwanashe waho finalement kutina argument chez argument ulonio gauna argument fantôme ukaya ba kutsumanza ewa zinu nzambe mwanamshe mzuani wa yimi uzambie mwanamshe mgazija sheliani wanashwa mzuani bempazani kama nzama bile realite nywenda mbwazi la vuma disodia wandu zinu namba oba muzambe mwanamshe mgazija bahingaro ambie bo mwanamshe wewe. Tu vas regretter de toute ta vie ce que tu as fait à ton mari. Wemrume mgazija maore ya hwanza ya hwanziza. Mwaza ya wana watimizi watano. Wa ya hubala uja unufaransa. Wajaba honga unufaransa. Wamenye na ya entreprise ya yuhuza smabundawe. Hauka humwambia ukaye kakujaja wanangalia. Gamjohu amjo ya boni funguo. E mwanam meharansi ya haziha. Hahuzu ya entreprise ya hemayot. Haja hongara unufaransa. Bada hongara kaja hisabu. Hasihi. Hede harenge manyanyu homa yotambala uja hunu Faransa. Le huja uja change. Ho manyanyu ya wasuli. Utowe mrume hoda honi. Wabe kutsumanza. E manyanyu ya behala ham viole. Yala tuef. Banzunu kamtsonza mdwamilo. Kamtsonza mdwamilo. Ala fungo jonga wana washika wadisanto mavize bada gona tobi hamada inu. Wajua dodi ya wangu pour rien. Ala funga mambiwe fami ya hima mshande ya wanu. Si vous avez des choses à régler, nam règle manahanyo. Parce que le hajinika pouvoir ya ukangu nguvuale yo jibaya hajangu do mru pour rien. Wallahi gam aminikata mnyezi Mungu jabarka jamsami. Gam aminika hatwana da muka jamsami. Haukaya njamdea, njamenas. Elle est venue là de m'attaquer pour rien. Handea ba handre de madzi. Njamdea njadea mruban. Yekatsa afficher ze sura zaha. Je vais assumer. E kanga nina ngoza ufanya gamjeda mwambie mwana hanyu ya ndea banu bure ya natake bure shanti na mdea she réponse ya mjombe zini ka Mwenyezi Mungu ho zini ka Mwenyezi Mungu amjua afishe le photo la na Mwenyezi Mungu de munyu swarif haukaya ntina ujua ukajua na ume wakuudea tina ujua ukajua na ume wakufedhi tina ujua unjaza nguoni ni puwe jamais de la vie parce que besa de katura mujua ya banu abi weja e kaido hanzani kijona da manwa jina njujwa ni rentre harmezungu zaha ke kam komorungu deyo yo ujwa unji ya ha mbaizo ka ya touzi jua wa créer rabo wamba tundanga njo ubloki ganjo ubloki Mwenyezi Mungu nanike hatima njema Mwenyezi Mungu nanike musomwema Mwenyezi Mungu arijali herna baraka rikiwanada maudoste wana umahanyu mdoste wana umahanyu mdojwa kanga sibana homaniliani shekale omrugene ketabia inungeniyo ge infidèle ngutrope mrumme mrugo jojabani atake turam hau ya de turam pasati mabelalite na mwatrompi hata zunda ubuha hata mjema wade mjema sida mjema mashopisi kaka mundu ngome mlolani hau ke mwanamshi infidèle ugo jonjia wade ya njia hata sida ya mwanamshi infidèle. Mwenyezi Mungu anike hatima njema Mwenyezi Mungu anike musomema inshallah Mwenyezi Mungu ajalo wanasho watu wadorewe fasili ya mastehi wadojo ukaya mrumme leo bwana shongu kaga mambo za hema na mshe mwambe za hema na mme ndojo ukaya mrumme shinde shana fashadaho jeli kwa mrumshe wede mzazi mdahoni na mkubali zenjema za hoa zaza hanyo za hoa ngoma hanyo shaina mwanamshe ikawe infideli uongo joji hansu ke baziahe ya kensi ya jihensi ya ukaya yeye de ujo kansi ya komate kahambila izu yafanya wa na mreto infidelite wa mafitu hanyu mtropanga wa hanyu haukayo ujo jabano anjia uomrikao ya jihansi radio zako li huparauje yengojo kauranga hindu mkana baraka Mwenyezi Mungu namnike khatima njema Mwenyezi Mungu anike musomwema Mwenyezi Mungu ajali herna baraka niwanasho hangu mretsi wa upeu mdojo kaga mjouliwa na haina mwanamshe ikawe infidel ya jihansi mumchavu ya utrompe mrumaha Mwenyezi Mungu na mbeno ya maibishwa kumarua mjuu ya tiunga mrumme hauka mruhamado ya touye lewo binadamu waha ya touye lewa zenjema ya rodani mwanamme mgazi jamaure woy wallahi wakana uparojo na njema duniani ya jibanizo yabo jomlola gujuhenda jizingamanye wa alaikum assalam shukran shaban gujuhenda jizingamanye yabo mwanamsho hakumzuani waoze wasubuti watowe mrumaho
hapie jwa ifanya doni mwanashi waho wadiwaza zenje maikao ya hurenda tunda je te bloque ke gojo hendata après ngam jo paro jo débloquer je parle jo débloquer désolé Banu heni mrujo javanu utujoka d'accord ni zonamba c'est pas méchant. C'est pas méchant. On a droit à be le ticket fikira nzima. Chapeau le manque de respect. Non. Désolé. Désolé. Nyezi mungu nanike khatima njema. Nyezi mungu nanike musomema. Nyezi mungu nanike hirna baraka. Radio zako linge yabo. Ganjum permette. Yeye. Yarenge. Zesura zayi mwanamshe yandea. Watinaka yatimake respe shaone soka wede mwanamshe ya njia ya diatura mubure watina hata mbarongo za tsongeza ya mrenda maji. Je vais lui demander de le faire par plaisir et moi je vais le faire. Nyezi munarniki khatima njema rumwambia nyinyi wana shohar na mdoka wanawashe ma reconnaissante mdojo njema marendo mrenzo infideli no upeu mdojo kaya tirenda njema ni mrumme tirenda njema ni mbaba hoana ntije timtimbiambi timpusi hata tipusi mwana shwangu yedi mkazenda baringa mwanzo ni mtowe ya latif subhanallah nyezi munarniki khatima njema wana shwangu wanzuani numrespekteni numanzani njaparo make mwanamshe mzuani respect she mwanamshe mgazija muhabeza hai unandona mwanamshe mzuani muhabeza hai mwanamshe mauri muhabeza hai shanyima favorable son mangu nywana washe yabe mwanamshe waizo ikaudo yafanya hafanya mbanduka kwamba upeu na rohombi mbabaho wana haho ya huranga ujaunu manga na wana watanu ngofikiri ya ukangu joka hula mrumme ya shide ya nzuwa na haho amadele mruma kawanza mruma ukajawarada nai alafu mimi ntina usubuti mwabewe yasome hitima parce que c'est ça tsele okaya zilanrabo hauke mwanashi waho kajakuba likaya halala nae shano mpuzane suala ngubege Wili s'appelle Komore le mzee. Et mwanashi waho waye kajani kubali ya ukaya c'est vrai wo am violé. Shangu bege. Alafu ntina ou permette wa yasoma hitima ya mremani. Je peux pas le permettre. Simzia shahewe kamdo kubali njema bwana shohangu. Kamdo rekonese njema bwana shohangu. Haswa de mgazija ne mzuani ne mumwali. Shale ongyo ya hemzuani. Hupama hamana mshihamandawe waza wana watani daona mwana mmemgazi jamaure ya huanziza ya huza ya entreprise ya hebada humtunafi jumaba johanga referansa wasayabu wa mpaho enda wamba kutumta wamtoa hondani wafanya na pieju ka viole mwanashi wao eske kabati na mnabanda kutumanza shangono kaya ya meilleure solution do hamba nrabo eske wo binadamu eske wo silamu Gaba Jojo makafarna ma bibi, wambe gwandea o c'est rien. Nous des je suis le numéro 1. Il kauti des oies, mais l'importance, voici Djemna moustique de venir me piquer. C'est lui qui va oser de venir chercher ma peau, de toucher. Je vais le toucher en première. Shahanya yokamba tambahaba. Nyezi muna jali hirna baraka. Yerdina bi mwana mshongo la. Vraiment, je te pardonne. Mais le monde va voir que t'as insulté Turamou pour rien. Et mazahidi ngwa ubanu waone ukaya njahude ya nja ufanya tamalongo. Ta venir là d'entre de m'insulter, de me traiter madi. Mais wallah, je peux pas t'insulter. Shangam josine kamgu avec ton visage. Et famia hao et kawaono na waji rendre compte comme quoi Turam n'a jamais insulté les femmes. Mais t'as venir là de m'attaquer pour rien. Le monde entier sont déjà vus. Les gens vont voir ton visage. Ton visage. J'ai jamais affiché quelqu'un à propos à tous les sujets que je fais. Mais toi, pour me manquer de respect pour rien, que tu as continué de m'insulter, je vais montrer le visage à le monde entier. Wewenga on a droit. Gono mzadzi alawiya. Mzadzi alawiya manywa joni. Yande ya uhata ya kode ya toa hafa.
Nsona hajanae. Ngena bemlika nge TikTok nge namba. Wewe minga mina 22 000 abonnés. 22 000 abonnés. Wenga wana tijila 2000, tijila 4000. Est-ce que tu as beaucoup de gens plus que moi? S'il s'agit de TikTok et Facebook. Nyezi munarnike khatima njema. Yarnike musomema aldojo kaya. Ho respecte mwanam mamluyo aula. Ho jamriya fedhehi mwanam mebani mwanam mahi. Abo timdastehi mwanam mahi. Ho mruja ya fedhehi. Mwanam mebani mrum mahi. Wa timrulo na mrumme. Nyezi munarjalihi na baraka. Yarnike musomema. Yarnike mbandu kwamba imani. Yarijalihi na baraka. Huhanza Mwenyezi Mungu ni wanasho hatunyoti pia insha Allah hanimdu adojoka yarida mrunjema uwo mru manza hamanziza yarida mrunjema uwo mru mtukuza shamru kamvuliza mwanamsho hatumzuani zuwafanya t'as oublié que c'est le papa de tes enfants, t'as oublié que c'est elle qui a ramené ta soeur, ta petite soeur en France. Oui, oui Aliana, merci beaucoup. Nyezi munarjali hirna baraka. En tout cas, je suis tellement désolé. Cette femme, je ne peux pas l'afficher alors qu'elle m'insulte. Je ne peux pas l'insulter. Mais c'est obligé. On a dans mon monde, je sais qu'elle va m'insulter. Elle n'a pas osé de m'insulter là. Et je sais qu'elle va continuer de m'insulter. Elle va continuer de m'insulter, mais c'est rien. Il faut qu'on contrôle. Alijua zadi kaudo la nzulu walole mbla tujua mbangondo yalole mzade wibaha vishia havayando na bala homoni bala vraiment ulamru ya tsatsaya yanzu ya jikashi. Il affiche pas Thuram, tu vois. Je vais voir les messages parce que moi j'aime pas faire du mal à une femme, j'aime pas. Je vais voir les messages nim le Facebook, nim le TikTok. À part ça, c'est une femme qui m'a menacé, qui m'a insulté. Est-ce que le conseil que vous pouvez me donner, c'est quoi? Est-ce que j'ai pas le droit de l'afficher pour que le monde entier la voit que cette femme elle a insulté Thuram pour rien? Parce que je vois tous les commentaires de gens qui disent Thuram ne l'affiche pas. Alors que, vraiment, à vrai dire, j'ai pas le cœur à faire ça. Gamjoka Chetani du Anzani poussé. Chetani du Anzani poussé à Okaya. Yotinje Mahomrandam Runai. Cha. Est-ce que. Insitwa biaha ou dia wanaume? La plupart des gens aiment le TikTok. Gwambao m'affiche, tu m'affiches. Aiment le Facebook. Gwambao n'aime là. À part ça, c'est une femme. Quand on dit une femme, c'est des anges. De ma part, les femmes, c'est vraiment sacré. En tout cas, je suis tellement désolé. Merci beaucoup. Kaili Zenjemane Zembi. Elle s'y m'affiche. Elle m'encourage à un délai. D'ailleurs, quand on wangami zemru, Rumbuli et Cheme. Elle s'y m'affiche. Narezi, hein. Merci beaucoup pour le conseil. Ni wandrika ou mahambani m'affiche. Narangemna wakati li pense un peu. Le Dieu Yaukaya ou le Danaït Sinjema. Il m'a attaqué, il m'a insulté pour rien. Chagam Fikila Ukaya Kajakawai. Il a fait ça. C'est Allah qui va la répondre. Nyezimgu narnike khatima jema yarnike musomema yarijan lihirna baraka na unono nasiha rikiwana da maudojo kaye mrume ya huvaza nguo mrumanza emrume ya hutukuza mrumanza emrume ya huzalio wana mrumanza nana ye mrumsha huzalo wana mrume mrustehe mrumshe mruanze mrumsha watukufu Mwenyezi Mungu ajali mwanamshe woi
yatahe haina solution njaba wale Jailani shaya sihemidu nsini ya kensi ajenu yatahe mrumahe sama yatahe mbaba huanahe sama hakawe mwana mmemaure mgazija ya mbeha hunu manga ya mzaya wanade nae ya mbaiza uja unu faransa ya turuke haziaha ya huzi entreprise na jangare mrumshe ya mrumshe haja hamvuliza mbarika tumtaha hardite na hambalase komkwa hakanza ya mviole hata mpaka da yabo boom gamrengo wana invitation nyimlo TikTok Facebook gamjoishe makalma hondo johe yabanu rendeleye ne combat dans 5 minutes on va arrêter parce que je vais aller au boulot chaga mrengo invitation za wandu kaumbese wandu wa janira ai je sais pas si ra ai za wana shohat wa emanam shot liandea ou je sais bon izo zahahe sha mnyezi munanike khatima njema nike musomwema ya rijali kwa wanadamu haza na duniani na mnyezi munanike imani riki wanadamu wa udulu wa ukawulda na iti njema mwanamshiwe ya regrete ekaka tu regrete zorede mrumahahe sha mnyezi mga mpinise daini mwanashiwahe kao hatuye mrumahe zenguo hakaze mrumahe nrabo na mrume yambea unumanga mrumenge pre ya some hitima mwanyanyahe mwanamshamba ukaha violewa kaja oze accepte. Merci beaucoup pour Natacha Maesha gamushiro mwanamshangu futumu antukanga sarma live Facebook nananga au TikTok ou aller Facebook ngwa jo wishia après ngwa ishia gamushiro kanga unazamba ma soeur. Ok gamusi sobambe se kujafanya exprès oui. Désolé. Watukufu Mwenyezi Mungu ananike hatima njema garjole Jailani vano prochain le 3e jour inshallah et comme Mwenyezi Mungu anahatina mwakasi wanadamu manadamu shintsihindu à la seconde yotojo haji kaza na bala c'est fini pour usikwa heuja Mwenyezi Mungu anajali na baraka heni kao ya kanze sujet mjunda Facebook ndaidunge on a déjà parlé oui Saidi Ahmada Janet Atampaka de Yabo. Boum, merci beaucoup, plus, merci beaucoup. À vous aussi. En tout cas, Madame Shohang, Dojo Kaya, Emruma, Huidem Baba Huana, Utsoni Okaya, Usahu Sulimanga, on a quelqu'un sur Gumtsimbombi, Madame Shongum Mzouani, Dojo Kaizuarenda, Upamaha, Nana Mnyezi Mungukana, who pardonne, et Kabujeda Wakansi, Agen, Watembruma, Osama, les Kangojo Kaure Jelanana, le Kakuna Kaure Jelanana, Shahu Pama, Daune Manyanyu. Na kuona da maudu kubalize jemararendo mrwat sudori da mrunai bahari mrwasa hunrumaisha hata mpaka de abo boom longue vie à vous inshallah boom Siti Hassan.